Kariboy Youth Federation nek RBYF kum kawai ni kisang bahalang hariboy. Kebelah syakri kipai ba nadu usnam karkanai spa anyuk kandai. Kalarai ban plipai ba no ek office rikam ba pura kaseng hakah nyu tarik ujaleu ajar kosau hasai dan nongpo. Abai kran bakinong tok kubor u presiden ke RBYF ba bipul thank ula petiap balaseng ke RBYF nadu usnam karkanai spa anyuk kandai. Bar kaseng kala temu ban plipai ba no ek office hakalai poi tarik ujamang ajar kosau. Manaka daw badang terikam ka model code of conduct lara no hakah nyu tarik ujaleu hak bakinom ikmat kariboy ki sarkar bat kiri orang baru kentuk Dr. Didi Lapang bat kiwede kini lam barim ke RBWF kini ada mentalang susu ulang ru bakaseng ke kos ngubahaya baru kini lam barim kaseng bayar dan mentah ke baseng ke RBWF kini wan lang ketika sengi kenapa ke jimpli ketika office trikam bapura jong kaseng kalung ke bajau kalian juni dari Boy Federation ini hot industri di penduduk ini kedau kalau ke berplino di office trikam jong kaseng kartu Indonesia dilarang pakai komiti menteri office akan lain dua itu tahun ini Andre hadin ba nilai kenduk laya selok bat di rumah ba kibalano senyang lang siya kani ke cintai atau office program tu keseng kapelong ini berhak yang sensitif ban pli no ini office program kecungi kung bakit bakaseng ng Boy Federation ketika seng ke rimtam to the Kemboy dari Boy District kabalaseng na usang patay sa pamintang halin banilaseng yang kani keseng ni bahadu ini senang bilang songwai yung jongno kapelong ini bani dapat pakat main bantay no ke office ke norin lajom na mangilong try haka jaga pada ke district ke Jungi. Kung tayo na doon sa mga gasaw, kapag nila siya magkaroon ng isang magkaino yung office, nila kitsoy ka tsaka sa mga gasaw, at hagapon, kajulong ilam na kanyang presiden Barim Jungi ba si Elma Shering. But na doon di istem nila yung pasyang ba ni Snai yung office, but they hadu kapo jumpa bibi makdo. Kapag ni bangisa ang party, banti ito nung rin, bansang magkaino yung yung office. Pagi ba hadin bernyawa dari dilarang beli kalau itu dari hari mentang ingin bensing haksange nama kadau bungsa ne kata ba don ketuk ni condition di belano senyang saya cintai office ini di belum dia beli dari Boy District baru sangun ba khamtam na kalian usenyang menungkong ne ba ka RBWF kayo menteri office kali na rumah Dr. Didi Lapang iba sin kong nagusnyam keladat ila juwe tunjuk ini kinong ilam seng dan pojong bibi makro bansnai office bantene office badilano senyang isnyam panila nasta pagbulo itaki paya tino itaki foundation but agani bagi khang jumi kumu founding advisor to ani keseng kebalaseng ying jung mai lapang hanjaya isnyam cetai sebab ni kita ni kuat ba what ya mau norem lagi ban beliau yang di office di maduan ini nak kalian bunyi mahe di depan kekumtang ya kran bat di mahe dapat di depan baik wan beli mau norem jungi badi lapan tip yang iba light weight tarik kalau ke stop ya i banuan nama kajidon no jongke nika model full of conduct dapat pun hadu kasih menyebut MP haka sauteri bagi lawan ini dalam kepala hidran yang ketarik. Bagi lawan tu, kalau dah gimla su bendera yang ketarik, gila dah ini kita kui tarik tu, ilah mensuan beli mau nomren, bat tu kunjung bersura bendera di dalam mata beseng. Hendrai inumlah bat cingkren, bat kudo yang ini kita ngelam itu mentah. Kepelong ini bat pengin sungai, nginyai adaman bagi pli yang office sekali putri. Naga jengi kendu jungi executive committee nila si mekarano bandra yang tarik kumta ini berbenah petba ba yang jingpli jong office trikam juga dia katong no hakan new trick manajulio tu siapa siapa besar. Ki sithi kita di pemilihan hak saya perlu ki ex-leader jungi kinongelam bareng jungi ban kiwi kinongelam kin simno pa ikatarik kalong no new trick om haga live boy trick kumbali na rain ko kani di kubuat ki pag-iba ay sa kiparlok ki ba ilalay stibat kilayo iba cikit but ada ni khot kapang ni poro ki nong ilap di baril
let's say kisti nila kenal waktu kan ni gitu top and they don't ki dong yang di sini komplit ki kan di komplit ya kita belum kalau pakai kubur ni kerpat bagi warna ni dapat sekali ni hati kasih nambah tentang duit dan cinta tujuh but di diurip nam video susu ketika saat kepada kalian ini intasan langsung